халыклар, әкиятләр, риваятләрдә дә без белергә тиеш хаклык бар. Бездән соңда яшәү дәвам итәр, якты булыр, ышан киләчәк. Ни булганын, ниләр булачагын риваятләр сөйләп бирәчәк. Ачылып китсен чиксез бу җиһанга, халкыбызга булган мәхәббәт. Тыңлагыз да, гыйбрәтләр алыгыз. Бәян итәр сезгә риваят. Biz uğramlara dini giyləbiz, aş qapqanı girəbiz. Biz uğramlara dini giyləbiz, aş qapqanı girəbiz. Sinini nurlu yüzlərini görür içine girəbiz. Sinini nurlu yüzlərini görür içine girəbiz. Bizlər giydik sizlərdə, jır büyülər giylərgə. Bizlər giydik sizlərgə, jır büyülər giylərgə. Bizning bugün uçraşuны qalsın sağlıq siylərgə. Bizning bugün uçraşuны qalsın sağlıq siylərgə. Beyegenin olmasa da motor değilsin hele. Beyegenin olmasa da motor değilsin hele. Bilsen kibitler mi bizning gibi yigitga? Bilsen kibitler mi bizning gibi yigitga? Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә ниһаять без сезнең белән очраштык менә шу матур бинада, Казанның иң үзәгендә. Инде бүгенге кичәдә без күп нәрсә сезнең белән барларбыз, күп яңалык белерсез сез. Кемдер кызыклы уен коралы белән танышыр, кемдер кызыклы легенда ишетер. Бүген риваять төркеменең һәм минем эшчәнлеккә багышланган иҗат кичәсе. Инде безнең чыгышта төрле жанрлар булыр. Ул җырда булыр, биюдә булыр, бию элементлары. Мин кызыклы легендалар сөйләрмен. Инде башта таныштырып китәсем килә, иң башта үзем белән таныштырам. Башта минем исемем Руслан Габитов. Мин инде 11 ел риваять төрки-татар этно-төркем риваять этно-төркеменең җитәкчесе булып вазифасы җитәклим һәм инде безнең музыкантлар. Бүген без бик кичкенә состав белән килдек.
Біздің алыштырғысыз музыкантыбыз, баяншыбыз Илнар Сафин, әлегізері алқышлап алайға Илнарға. Илнар ол интернет кеңліклерде танылған кіші, әгер татар баян деп жесағыз, шындық Илнар келіп шығашақ. Яки татарский ноты деп жесағыз, келіп шыға Илнар шындық. Так что интернет келдіс. Хам біздің мұңлы сандуғашыбыз, бұл біздің Астраханнан, Архангельский ағынан келген татар қызыбыз Айгүл. Таныш болыңыз, әлі біз матыр-матыр жырларбыз. Енді, әйткенімше, бүгінгі кеше бағыштана біздің традицион мәдениетке мен басым ясайшақмын бүгін милли музыка ойын құралларына. Барыбыз да татарша аңлайбыз ма? Да. Все понимаем по-татарски? Нет, не все понимают. Не все. Переводчики есть? Yok ма? Яхша, мен татаршасы, в какие-то моменты можно и на русском говорить хорошо, чтобы и вам, и нам было. Но вы можете присаживаться, да, места много, можете еще приглашать. Яхша, ну что ж, начнем мы, наверное, вообще сегодня будут старинные музыкальные инструменты в основном, а начнем мы, наверное, самого любимого инструмента, ең қызықлы, ең яратқан ойын құралларының бірісі, бұрынғы ойын құралы, тынлық ойын құралы, ол қурай. Әлегізі башта барлығы әлі қурай, нендейлері бұла, міне қысқа қурай деп іспесеймі? Қысқа қурай, бар ұзын қурайлар қазір. Ұзын қурай. Міне ұзын қурай дегенде, ұзын қурай дегенде, міне баштамыз көрсетем әлі. Бұл енді күпша қурай дейлер. Мұның ішінде іші қуыш, һәм 5 ұйымы бар, тауыш тәрізешегі. Мұның нашын башқұрт қурай дейлер, күпша қурай, ұзын қурай. Мұнысы енді ноғай қурай, 2 тишімлі қурай. Міне едегі зәлімесіге қазір қурай турында бек қызықлы бір легенда таңлап кетті, сөйлеп кетті. Татар һәм башқұрт халқының қурай деген бек қызықлы һәм бұрынғы ойын құралы бар. Мына шул ойын құралында қазір мен сізге бек қызықлы бір риуаят легенда сөйлеп кетті. Бек бұрынғы замандарда яшәгән екен бір хан. Атна сайын хан өзінің янына бір егет шақырып кетірді екен. Ләкин ол егетні кері жібермей екен. Шунда өлтірді екен. Не үшін ол аны өлтірді, мұның сырын бір кім де білмеген. Күнлерден бір күнні бір ялғыз хатынның бірден бір ұлына да шират жеткен екен. Хан өзінің сарайына ол егетні шақырған екен. Малай хан янына кетер алдынан әнесі аңа түші итмәк пішіріп берген. Әйткен, мә олым, тамағын ашқаш, шушы ипині отырып ашарсың, деген. Малай ипині қыстырып, кеткен хан янына, сарайға кірген, һәм ханның шәшін өткен пәкі білән қырып түшірген. Ол парикмахер ролен ойнаған. Шул вакытта ол егет ханның башында имен бармағы шақлық мүгіз көрген. Малай ішін бітіргеш хан аңа айткен, сен инде хәзер минем мүгізні көрдім. Халыққа ханның мүгізі бар екен деп сөйлеп берерсің, шуңа күрә мен сені өтірдім, деген хан. Егет бірде аптырамышы, ярай, деген. Ләкин сен миңа менә шушы икмәгемне ашарға рөхсәт бир инде. Хан рөхсәт иткән. Һәм малай ашыкмыйча гына ипләп кенә утырып ашый икән. Ул авызын шәпелдәтеп, бик тә тәмле итеп ашап утыра икән. Хан моңа карап торгандай икән. Икмәгең бик тәмле күренә. Кая?
Миңа да азрак сындырып бир әле. Малай сындырып биргән икмәген хан ашый башлаган. Һәм аптырап, икмәгең бик тәмле бит. Нигә ул шул кадәр тәмле? Малай икән. Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул аны. Шуңа күрә бик тәмле. Хан моны ишеткәч аптырап калган. Туктале. Без бит хәзер синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Шулай булгач без синең белән бер туганнар булабыз. Туктале. Бер туганны үтерергә ярамый бит. Инде нишләтергә сине? Малай бер нәрсә дә дәшмичә икмәген ашый биргән икән. Хан бераз уйланып тора торгач әйткән: "Ярый, мин сине үтертмим, ләкин бер шартым бар. Кырлы кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кырганын чокыр башыннан табарсың. Шушы курай турында, дөресрәге, минем мөгез турында ишетәсең килгән саен, шушы курага гына өрә торган бул. Аңладыңмы?" Әйе, аңладым дигән егет. Һәм хан аны өенә кайтарып җибәргән. Егет шатланып өенә кайтып киткән. Аның еш кына ханның мөгезе турында сөйлисе килә башлаган. Шул вакытта ул тау башында, чокыр башында үскән көпшә кураны кисеп алган һәм аңа өрә башлаган. Тора-бара ул көпшәгә уемнар да ясаган. Уемнарга баскалап төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Тора-бара ул матур итеп төрле уйлар, көйләр уйлап чыгарган һәм халыкны шатландыра икән. Менә шулай курай дигән гаҗәеп музыка уен коралы менә шундый шартларда, шундый тарихта барлыкка килгән икән. Менә шундый бик кызыклы легенда, риваят. Хәзер инде без Айгөл белән бергәләп Курай уйный кызлар дигән көйне башкарырбыз. Әйдәгез. Катырак койырга була музыканы. Жәлләмәгез зинһар. Алайса мен музыка ишетмим.
Sağlarsın yaşlıgene Ezeler uzaklar eşit Hayaller yasana şuma Dağlanır yüreklerin şu Dağlanan acılar İskender Hayaller yasana şuma Dağlanır yüreklerin şu Dağlanan acılar Айда, запускай. Ушел прямо. Қазір мен сізге бик қызықлы легенда сөйлеп кетесім келе. Бұл біздің бұрынғы ойын құралы турында. Айда, қош следующий трек. Айдеңіз, это я на русском расскажу. С авансом. В давние времена в здешних местах жили великаны. И вот в одной семье были старший брат, младший брат великан. Однажды старший тщеславный брат великан решил прославиться, построив через бурную холодную речку мост. Стал он собирать камни, валуны. День строит мост, второй день строит. Младший брат не помогает, потому что он был музыкантом. Сидит и музицирует на своем любимом музыкальном инструменте. На третий день старший брат великан не выдержал, выхватил у младшего брата музыкальный инструмент и со всей силы ударил об скалу. Смолкла музыка, разбился инструмент в щепки. Прошли годы, прошло много времени, появились люди. И вот люди увидели отпечаток на скале, отпечаток от этого инструмента. И они смастерили уже свой инструмент под свой лад и назвали его думбра. И вот говорят, что предки этого тюркского народа живут где-то среди нас. И люди вспоминают доброго музыканта, великана, который радовал народ, но вспоминают недобрым словом старшего великана, который был тщеславен. Сейчас я хочу исполнить старинную песню. Это не просто песня, это дастан. Biz bilamiz 2023 yılına Tatarlar Kongresi Dostanlar yılı deb e'lon etdi. Hozir men sizga Shura Botir ismli dostondan bir usuk boshqarib ketasim keladi. Shura Botir ul shinanda bo'lgan kishi Shura Narikov deb atalgan. Ul
үзенең халкын Казан ханлыгы чорында якларга чыккан, ләкин ул халак булган. Халык инде аның истәлегенә уйлап чыгарган менә шушы Шура Батыр дастаны. Инде күз алдыгызга китерегез, Шура Батыр шундый булган, уңган, көчле батыр егет булып үскән һәм ул үзенең кырыч атына утырып Казан ханлыгын якларга атка утырып чабарга киткән. Менә шушы үзекне без тәкъдим итәбез, киттек. Әүвәл заман бар икән, Шура Батыр ир икән. Әүвәл заман бар икән, Шура Батыр ир икән. Ил эчендә бер икән, яу кайтарыр ир икән. Ил эчендә бер икән, яу кайтарыр ир икән. Бусқыр дигән җирендә, ат утлатып йөргәндә, Бусқыр дигән җирендә, ат утлатып йөргәндә, дошман килә далага, Казан каласын алмага, дошман килә далага, Казан каласын алмага. Аны белгәч Шурабыз кылыч биленне аладыр, үз сагын асадыр, Казан юлын чабадыр. Бөлбөлдәй оша икән, шал атыннан чапканда, кыя таш яра икән, ат кышыннан атканда. Күлмәгенә ук дисә, яңгыр ява ди икән, Җилгәсенә ук дисә, йөреп чыга ди икән. Җилгәсеннән кан чыкса, җилләр исә ди икән. Җилгәсеннән кан чыкса, йөреп чыга ди икән. Җилгәсеннән кан чыкса, җилләр чыга ди икән. Шура Батыр ир икән, менгән аты бер икән. Шура Батыр ир икән, менгән аты бер икән. Илгә килгән яуларга каршы чыгар ир икән. Илгә килгән яуларга каршы чыгар ир икән. Илгә килгән яуларга каршы чыгар ир икән. Рәхмәт. Менә шушы була инде ул. Думбра уен коралы азрак. Менә бу Кабулка дип аталган китеп барды. Гомумән әйтәсем килә, менә без риваять төркеме белән менә шушындый борынгы уен коралларын торгызу юнәлешендә эш башкарабыз. Менә бу инде борынгы сызымнарга таянылып эшләнгән уен коралларының берсе. Менә сез игътибар итсәгез, күрәсез монда безнең татар элементы ләлә, чәчәк, ләлә, тюльпан. Бу инде безнең татар символы. Менә икенче якта күрәсез, сызымнарда шулай ясалган иде, менә шундый бер илмәк. Без уйладык, ни өчен ясалган икән бу илмәк? Нинди функциясе икән моның? Ул бик җиңел икән, аны элеп кую уңайлы. Менә кайдыр элеп куйдым, менә уңайлы бит. Бу инде безнең бәлки риваятның, бәлки татар думбрасының үзенә бер шундый илгесе булсын дип уйлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Инде хәзер тагын бик кызыклы уен коралына тукталыйк әле, дуслар. Бу уен коралы үзенчә бик матур, үзенчә бик ерактан ишетелеп тора торган уен коралы. Мин сезгә әйтәсем килә, сез игътибар белән тыңлагыз, нинди уен кораллары белән таныштырам сезне. Вы внимательно слушайте, знакомьтесь. Я надеюсь, время останется, и мы посмотрим, кто насколько внимательно слушал. Хорошо? Договорились? Игътибар белән тыңлагыз.
Я надеюсь, вы не торопитесь. Мы-то не торопимся, да? Ашмıyoruz. Sizin bilan сөйләшү эмитләрдә тору бик рәхәт. Киләсе уен коралы. Әйдәгез күрсәтим әле мин сезгә. Сез әйтерсез, исеме нинди микән ул уен коралы? Ну, как называется инструмент? Кем әйтеп бирә? Әйе, менә белүчеләр бар икән. Сырнай исемле уен коралы. Сырнай бу инде мондый уен коралларында бик күп халыклар уйный, бигрәк тә Урта Азиядә, Шәрык якларында, анда Зурна исемле, башка исемләр белән астында кулланыла. Менә без мәсәлән Каһирәгә барганда, Мисырда без туйга туры килде, гарәп илләренең туен. Менә анда 4 почмакта 4 музыкант уйный. Шундый уен коралларында бәреп торалар, бәрмә уен коралларында. Бернинди аппаратура юк, бернинди фонограмма юк. Менә процесс шундый бара, музыкантлар уйныйлар һәм шундый уен кораллар уйныйлар һәм котлау процессы бара. Ниһаять, мин хәзер сезгә башкарасым килә җырны, бу Рөстәм Яхинның кабатланмас Сырнай моңы. Хәзер мин әйтермен кашын кушып җибәргәнмен. Музыка, пока не надо. Без беләбез, бу көтүчеләр уен коралы. Ут уҡяна, кандай кызыл кояш нуры. Җәйге көн, иртә белән, кышкыра, сызгыра, кеше уята. Авылдан чыга бер яшь егет, зур көтү хайван белән. Аркада капчык, кулда Сырнай. Ташла егет бар кайгыңны, күрәсеңме, бөтен дөнья сине. Уйна Сырнай, җырлап җибәр югарыга, тургай киенә. Бер яшь егет, дөнья кыламый, өзелеп уйнай Сырнай. Kızına uyulayım, şeşler ettim, yüzlere ay. Yakalayalmay cidden
Сырнай болды бұл. Инде элексәрім, біз сіздің біле қазір башқа түрлі ойын құраллардан танышып кетеміз. Мен сізге қазір бик ғади ойын құралын көрсетем, сіз мені айтырсыз. Оның исімі не ме? Нендей ойын құралы бұл? Кім айтып бері? Что за инструмент? Ого, знает, отлично. И кубас, и варган вы правы. На татарском будет кубас, русский называют его варган, да. Это очень простой инструмент, но на внешне, казалось бы, простой, очень непростой. Вот, потому что начинаешь играть, невозможно остановиться. И музыканты, которые играют долгое время, многие годы, они могут делать невероятные вещи. Долгое время могут держать во внимании зрителей. Ойын құралының тілі біреу гіне, мына шушы тіл ердемінде инде түрлі тасвирламалар кішілер. Тасвирламалар түрлі табиғат, жәніклер тауышына ақшатып ойнайлар. Мына электр мен қазір ойнап көрсетем, бәлки нендер ұқсас тауышлар ешітірсіз. Мына шындай һәм башқа қызықлы тауышлар, тасвирламалар ойнарға була. Мына шушы қобыз исеме ойын құралында. Рәхмәт сезгә. Да? Ну да. Он сочетается если не со всеми, то со многими инструментами. Сейчас, друзья, скажу. Вот играет на музыкальных инструментах по-разному, с помощью дыхания, духовые инструменты, с помощью рук, струны, например, да, с помощью ног даже можно играть на барабанах. И вот как извлекает звук из этого инструмента, давайте вместе попробуем догадаться. Меня был ойын құралы, я салған, мына шундай ағаш кесегінен, есть верхнее и нижнее отверстие, вот они из дерева сделаны, ағаштан ясалған. Ничек ойнайлар, кім біле? Бұрын біләді береді, в точку, в бровь, в глаз, да. Бұрын қобызы деп аталады. Бұрын қобызы носовая свистулька. Да? Вот верхнее отверстие для носа, а нижнее отверстие, чтобы была мелодия играть, это добивается артикуляцией. Ауыз қуышын өзгертіп, зурайтып, кішірейтіп, тауыш шығарға була. Қазір біз Илнардан бір-екі ойнар үшін, мені керек сіздің ярдәм. Нам нужна ваша помощь. Какую мелодию для вас сыграть? Ну, пускай будет какая-нибудь известная мелодия. Бітік шыбляет, тұрған кейбілсін. Подскажите. О, это попроще. Алюкин бітік шыбілмей. Кубаляк была. Еще какие варианты есть? Биукири. Жумға была. Жумға. Это у него стоит. Нәрселер кетіп шары
Bilmegen nindigine oyun kuralları yok kızlar, kızıklar. Ha, iyi. İllerin sorunu da beni oynatması gelir. Сразу если уже будет. İyi, direkt. Сразу следующий строй. Sorunu oynayınca illerle bizim yaratılan kişilerin birisi. Bu yıla jırı, anda bütün kişi bilmeyin. Yıla jırı bu. Toyu yılasına karagan jır. Akkalfak, belli kalfak. Nihayet, hazır dağın bir oyun kuralı turunda eteməlimiz tabışmaq. Zagat uzqışı. Sırlı ol, bizning bilen jırlı ol. Elbette garmon, dostlar, iyi garmon. Şimdi, men yaratkan jırların birsin, jırlı garmon deyip atalar. Ele güzel biraz dertlen garmon yüreğinin sana dolaşı Fatırak bas düğmelerin Değmemi gülgene bulaşı Jırıladır bunu şıları Oğluk izleri şapkarına Sağışımda mağdarasın Sığınağımın kıla yollarına Şıladır bunu şıları Oğluk izleri şapkarına Sağışımda mağdarasın Sığınağımın kıla yollarına Sirili garmonu sirili şişe Kızılar yağdalıp dalı Eğdirisinle her dimesi Uzun şesi yuşarlı Şımıla garmonu şımıları Oğluk izleri şapkarına Sağışımda mağdar atsın Sığınağımı kala yollara Şımıla garmonu şımıları Oğluk izleri şapkarına Sağışımda mağdar atsın Sığınağımı kala yollara Mambası sağı yana yürek Yeşil sürdürü ondan
Тарт гармончы гармоныңны санамыйша минутын. Кімнің биге тілегі бар? Тілегі бей балам, ә? Хоп, бишлі киін, бишлі дейбір. Şapkarda savaşında Mağdan atsana sınadımı kalayatlarga Şıngıladır bu şıngıları Oğlum izleri şapkarda savaşında Mağdan atsana sınadımı kalayatlarga Savaşında Mağdan atsana sınadımı kalayatlarga Sınadımı kalayatlarga Şıngıları oğlum izleri şaplarına Savaşında Mağdan atsın sınadımı kolay yollarına Hey! Rahmet! Nihayet dostlar sizin bilen Edeyiz tam bir oyun kural bilen tanışıyıq Qarşı dövülməsiz. Nəmisiyə күрсетіп, ойын құралын, сіз әйтігіз. Нешік деп атала, һәм нәрседен ясалған. Как называется, из чего сделан. Хорошо? Ирактан. Әйте аласызмы? Вот. Ну да, действительно, акарий называется. Да, из глины сделано. Это краснобожженная глина, керамика. Татарча атала балчык, ной. Балчык это глина, ной это вообще дословно музыкальный инструмент, да? Вот. Мына шундый уен кураллары безнең Казан шәһәре хәрабәләрендә, казылмаларында, Болгар шырында булган табалар. Бу бердән-бер музыка уен куралы бозылмый торган. Әгәр агач уен кураллары чересә, бу уен куралы черемей табалар. Аның формалары төрле була. Охшый мәсәлән, охшатасылар. Үрдәккә, казга охшатырган мөмкиннәр, эт формасын ясарган мөмкиннәр. Тишемнәре 1, 2, 4-кә кадәр 4 тишемле уен куралы табыла. Бу инде профессиональ уен куралы. Бу монда 7 уен бар, 7 уеннан матур көйләр уйнарга була. Әйдәгез, уйныйм. Мин уйныйм, сез әйтерсез, нинди көй уйныйм, әйеме? Мин башлыйм, сен кушылырсың. Балчак, най. Поднимите руки, пожалуйста. Холла распитали в зале. Кто поет или пел колыбельные песенки своим детям или внукам? Обиделярин, да, внукам, да. Вот все-таки есть, да. Есть еще традиции, не утеряли себя. Это очень здорово. Когда поешь детям такие колыбельные, у ребенка формируется такое вот воображение, да? Красивые слова, красивая мелодия. Еще мама поет или бабушка, да? Вот. Вот. Это очень здорово, когда есть такие традиции хорошие. Ну что ж, идем дальше.
давно живет очень интересная легенда. По этой легенде, когда соберутся несколько тысяч барабанщиков и одновременно заиграют в один ритм, тогда наступит мир во всем мире. Наверное, это о том, что давайте объединяться, давайте мыслить одинаково, жить дружно. И, конечно, у нас здесь нет нескольких тысяч барабанщиков, людей, да, но мы можем начать прямо здесь и сейчас объединяться, да, показать миру, всему миру пример. Давайте для начала мы поаплодируем сами себе. Хорошо. Отлично. Сейчас мы с вами сделаем небольшую репетицию. Вот от меня есть справа одна половинка, другая, слева половинка, да? Сначала хлопает одна сторона. 8 раз хлопаете. Потом вы хлопаете 8 раз. Потом вы отвечаете 4 раза хлопаете. Потом вы 4 раза. 2 раза. 2 раза. 1 раз. 1 раз. 1, 1. Ну, принцип понятен, да? В 2 раза уменьшаемся. 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Давайте мы с вами сейчас порепетируем. Азерме? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Вы за всех хлопаете, да? Это только ваша сторона, да? Хорошо. То же самое сейчас нужно будет сделать с музыкой. Вот вопрос. Какие есть известные татарские песни, которые все знают? Ну, когда говорим мы русские народные песни. Калинка, малинка, там, Катюша, да, еще. Ой, мороз, мороз. А вот какие татарские песни знают не татары, так скажем? Нинди біздің татар халқының танылған күйлері бар. Айтыңыз әлі. И туған тіл. Ну, көбірек біздің үшін енді ол туған тіл. Әміна Ақ қалфақ. Білер ме екен ана? Наверное, надо начать с того, какие русские исполнители пели татарские песни. И какие песни? Тала-тала. Надежда Кадышева пела. Так. Тағын. Дина Гарипова не жила. Перепели потом его Гарик Сукачев еще пел. Сандуғаш. Ничек тәржіме етілі? Соловей. Татарша тағын бір атамасы. Ай былбылым. Ай былбылым. Е. Дина Гарипова жырлады. Зулиха открывает глаза. Киносында. Анарсын тағын бір бик танылған жыр бар. Туған яқны бик біләләр. Әйе, дұрыс айтасыз. Һәм тағын бір жырны біләләр. Ол жер татарныкы түгел, Удмуртиядан келген бізге. Анарсын Нана группасы жырлады. Әйе, Нана группасы. Сіз матур қыздар. Міне шылардың бірсі, қазір біз жырлайбыз. Һәм мен әйтермен қойда қол шабырға. Ярышабыз сіздің білін, соревнование. Кеттік ме? Тала-тала жырын біргеледі. Кеттік. Волга түркіні башқаруында. Сандуғашлар иелешкен, су ішерге милешті. Қайғыларым біттер әлі сені көріп сөйлешті. Қайғыларым біттер әлі сені көріп сөйлешті. Дала, 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 икер біләгі. Неге дала, неге яна, икер менің ерегі. Неге дала, неге яна, икер менің әзірбә иегі. Неге ішін көп, ішін алты, Хорошо, яқшы. Ішін көп, бәр, икер, бәр, икер.
Менә без сезнең белән үрнәк күрсәттек берләшергә, дуслашырга, дуслар. Когда мы вместе, мы едины и непобедимы. Шулай бит? Дуслар. Безнең вакыт күпме? Мен алса сөйләргәме узак? Вакыт бармы? Алса мен айгылы чакырасым килә. Айгыл. Ни өчен дигәндә хәзер менә сорау шундый. Менә хәзер яшьләр кайда таныша? Телефонда таныша. Bütün тормыш менә шушы кичкенә генә нәрсәдәйме? Ул менә булмаса бетте, баш бетте. Интернетта танышалар яшьләр хәзер бүгенге көндә. Менә әйтегез, сорау өлкән буыннарга. Элек яшьләр, молодежь где раньше знакомились? Пятачок, дискотека, танцы, аулак и семянка кимереп утырганда, шектеп утырганда. Яңа елда. Дөрес әйтәсез. Менә бигрәк тә безнең аулак өйләр сакланган. Ну, булган. Аулак үй менә ничек була инде? Менә бүгенге сүз белән әйткәндә, әти-әниләр командировка китә. Кайдан? Әйбәт. Мәсәлән, яшьләр үзләренә кала. Мәсәлән, кызлар үзләренә калды. Ну, өлкән кыз калды, үзенең иптәш кызларын чакырды. Иптәш кызлары алар бит инде тезелеп утыралар, я ашарга пешерәләр. Совместная помощь. Берәр бәйләү, тегү эшләрен эшлиләр. Бергәләп җырлап утыралар. Шулай бит? Күмәк эшләр. Но әгәр егетләр белсә, егетләр дә килә инде. Тәрәзә каршында гармон уйнап утыралар, я чакыралар. Менә шулай. Әйтегез әле бергәләп аулак өйдә булыйк. Мин хәзер Айгылны чакырам, бергәләп аулак өй җырын башкарабыз. Безнең риваять төркеменең җыры. Киттекме?
Ağlavi, ağlavi de bugün bizde ağlavi. Ağlaviler gel bilmesin kıldır kıldır ağlavi. Ağlaviler gel bilmesin kıldır kıldır ağlavi. Hayır. Motor çırpı değil mi? Bilasizmi kim keyin ulab chiqardi? Mana o yigit yazilgan keyin. Ilnar Safimov bizning turli aqli, qirli talant. Nihoyat davom etamiz. Endi akirnab biz finalga yaqinlashamiz, qiziqli finalga. Taxminim o'yin qurollari ko'pchiligini tanishtirdim. Hozir men bilasizmi, sizga bir aytashim kelar. Mana ustal biz zalda ustal bizning o'tiralar muslimlar ham muslimalar, shunday. Ayy. Ne so'rov, muslima kimlar ol? Kim ol muslimalar? Musulmon xotin qizlar, shundaymi? Tog'dan bir turli anlatmalar bor. Muslima, g'oyima xonimlarni muslima deb shunday anlaydi. Shundaymi? Muslima. O'qituvchilarni muslima deb anglagan kimlar? Mana yuqorida aytmadim. Hozir men sizga muslima degan ijro jillasam kelar. Birgalab bu ijro bag'ishlangan bizning qizlarimizga, opalarimizga, xotin qizlarga. Ketdikmi? Düşse düşersin tapamazsın. Yaşlı ömürler ödebe gitse kaytarıp alamazsın. Yaşlı ömürler ödebe gitse kaytarıp alamazsın. Ayak hay meslime yeşil gülmek istede. Sağışlarım var mı elleri bulanın emerine. Sağışlarım var mı elleri bulanın emerine. Samavur koydum kumersiz, kaynan çıkan kurersiz. Yaşlı ömürler iyice iyice kilse kumersiz. Yaşlı ömürler iyice kilse kumersiz. Hay meslime, mantı gülmen üstüne. Sakalamayı sağışlarım kalmaz elle bersede. Sakalamayı sağışlarım kalmaz elle bersede. Haydi iyi bakalım. Şırılıyı ele sızılımı toplar atsa da. Yaşlı ömürler iyice bildi sular urge aksa da. Yaşlı ömürler iyice bildi sular urge aksa da. Hay meslime matmur gülmek istene. Sinimi yalama yolar bugün kugellerde üstüne. Sinimi yalama yolar bugün kugellerde üstüne. Hay meslime matmur gülmek istene. Sinimi yalama yolar bugün kugellerde üstüne. Sinimi yalama yolar bugün kugellerde üstüne. Hay meslime, meslime sen
өзіңе сүйгіді елмаюлар бүгін көңілдерді өстірер сүйгіді елмаюлар бүгін көңілдерді өстірер Нашла. Рахмат. Енді не хаят. Мен сізге қатырлысым айтқан едім. Мына мен сізден сұрай шақмын деп, неге ойын құраларын түрін таныштырдым. Мен сізге қазір тобышмақлар айтам. Я сейчас буду говорить загадки. Сіздің мақсат шушы ойын құраларының айтырға, нендей, исімдерін айтырға. Ваша задача отгадывать, о каком инструменте идет речь. Первая загадка. Первый музыкальный инструмент. Давайте на русском, на татарском сначала, татарша. Жанлы, жансызны қиыны, жансыз қышқырып елый. Ненде ойын құралы? Барабан. Ох, барабан, әйе. Сіз қолыңызын көтеріңіз, әйбет, әйе. Кім бірінші? Әйдеңіз, апа, сізге барабан берейік әлі. Мына мұнда барабан. О, мына көресіз ме? Келіңіз мұнда, апа. Вот. Так. Тағы бір табашынан иқтибар. Орманда кестім, ішін бауырын ойдым, қабырғасын ике тиштім, әбей күйін ишеттім. Кім айтты? Сіз тағын сіз дұрыс еттіңіз, айта әскеліңіз мұнда. Орай. Так. Міне, қорай. Көресің ме? Ике тишімді қорай. Әлі ойнап көшетін мәдім мұсында. Так, тағын бір табышмақ иқтибар таңлайбыз. Кекре, жедеш, кире, сикре. Кривая душка обратно прыгает. О, дұрыс, әйе. Келіңізімді. Ең зор ойын қарау сізге. Так, давам етеміз. Ауызы yok қышқыра, сөзі yok шақыра. Ртанет, кричит, слов нет, зовет. Какой инструмент яркий такой, зовущий. Сырной. Ох, молодец, поаплодируем, да? Он не просто русский, а татарский название запомнил. Так, это ваш инструмент. Так, идем дальше. Внимательно. Ике қылда бір таяқ. Одна палка, два струна, и танцует вся страна. Думбра. Ну, что, смелее. Идем, да, думбра. Секунду. Итак, еще у нас раз, два, три, четыре, пять. Еще один музыкант. Какой инструмент самый любимый инструмент у татар? Гармошка, конечно же, гармошка. Вот она, гармошка. Я специально припас его на смак. Так, сейчас. Ну, пока хозяина нет. Сейчас поближе. Кто скажет, это какая гармошка? Тальян, а вот и не тальян. И не хромка. Как? Кто говорит? Вы не говорите, они говорят. Нет, не хромка. Конграула, да, но у него название есть. Итальянка бывает конграула. Как? Любимый инструмент астраханских татар, между прочим. У них, да, саз называется, да. Но у него есть классическое название. Это астраханских татар называется саз его. А у него есть такое классическое название. Но никто не знает, да? Вот даже здесь написано. Мрамдуязланова. На «С» начинается, «Я» кончается. Саратовская гармошка. Это саратовская гармошка. Ну, это разновидность русской гармошки. Ну ладно, сейчас я отдам инструмент тому, кто первым поднимет руку. Жокол, да. Вот, ладно. Итак, друзья, давайте мы сначала здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас мы сделаем коллективный ансамбль фольклорный. Итак, давайте для начала в порядок. Значит, барабан. Можно вас попросить вот сюда? Мрамдабасовас. Так, ае. Так, яхше. Онарсан
Думбра. Мынандай бассаңыз думбра. Екінші болып. Ага. Вот думбра. Қобыз. Значит, бассаңыз қурай. Все, қурай. Все на месте. Немного растянемся вот так вот. Попросторнее станем. Вот. Чтобы сесть. О, барабаншер нәрсе деймін. Келгізер бұны. Шағыз. Исіміңіз нешек? Фәнүсә. Фәнүсә. Яқшы. Бик матур исім. Пока можно Дмитрийге. Фәнүсә, сіздің ритм сезгірлігіңіз бар ма? Чувство ритма есть у вас? Так себе, да? Так себе. Сейчас мы это проверим. Сейчас я попрошу какой-нибудь бит, и под бит ваша задача играть. На битқа ойнарға. Еме? Барабан қағырға. Фәнүсә, ритмнан шықмасын үшін біз біргелеп әйдегіз әлі қол шабып тұрабыз. Поаплодируем вместе. В ритм. Сможем поаплодировать? Сіз әзір ме қонақлар? Так, только в ритм. Сіз әзір ме Фәнүсә ханым? Это музыка. Играем. Смелее. Ритмга. Вот. Получается. Смелее. Вот. Смелее. Потрахту вот. О. Әлеге башлады ритмга. Все. Алабыз мансамблға. Фәнүсә. Міне біздің бірінші музыкант әзір. Первый музыкант готов. Так, идемте-ка. Правильно ли взял? Как вас зовут? Александр. Александр, откуда вы? Петрозаводск. Северо-запад России. Далеко. А там есть луга? Есть. Или тайга? Есть тайга, и на окраине Да? тайги есть поля. Поля есть. Но они очень большие. Ну, это но хорошо, хватает. отлично. Да? Представьте, что вы стоите на бескрайних полях и тайге, тундра, в общем, да, смотрим такие. Медведи там далеко ходят. Лоси бегают, да. Волки за лосем бегают, да. А вы гордо и играете на домбре. Гордо. Готовы что-нибудь сыграть? Да. Да. Азерма, киттек, поехали. Вот. А можешь поаплодировать, друзья? Вот какая музыка. Вы играете, а я буду петь про медведей. Ойшылар жыр. Татарская. Итак. Ойшылар урам бойлап йөриләр. Ойшылар урам бойлап йөриләр. Ойли зилею урам бойлап йөриләр. Ойли зилею урам бойлап йөриләр. Отлично. Да, теперь 10 будет. Вот. Спасибо. Исеміңіз неше? Ясмина. О, какой красивый имя. Ясмина. Сіз атларны яратасыз? Лошадь любите, коней? Кушать любите или так? И кушать любите, и так любите, да? Рассказала. Прошу. Ну, представим, мы же все-таки народ такой кочевой. Давно это было, но все равно в крови есть. Лошадь любим, коней любим. Поэтому представим мы, даже женщины скакали на лошади, да? Помним же, да? Каракуйсан, да, вот, там, еще кто. Представьте, скачем на лошади и играем на инструменте. Мы как бы имитируем так, да? Скачем на лошадь, пружиним и играем на лошади. А мы помогаем. Ярдам етеміз Ясминаға қол шабып. Әзір ме? Киттік, әйда, играем. О, даже так. О. Это настоящий музыкант попался, да? О, Ясмина, это просто супер, просто неожиданно. Мен күтмегенде келіп шықты, шыннан да. Елес қол шабыйға Ясминаға. Шыннан да бек матур ойнады, аптыраш. Міне сен почетлы орынмында, яқшы. Так, давам етеміз. Қорай. Міне дұрыс. Міне білесіз ме? Микрофон тут тұрғызбай. Не, оласыз да. Например, вот так вот. Так, iki тишімлі құрай. Вот. Наш бір бармақлар, да, екі бармақлар нормально. Бір бию кен. Сіз ойнайсыз, мен жырлайым. Бию, не ме? Кеттік ме?
Поехали. Пробивки. Вот. Обеспечиваем. Оп. Оп. Эй. Гүлнәзимгә мактура басса түгелмәле, мактура басса бигәндә күңел аша түгелмә, мактура басса бигәндә күңел аша түгелмә. Ой, башаным булды. Исемез кем булды? Кем? Зөлхия. Ох, берсенә матур, берсе матур исемнәр. Зөлхия, Ясмина. Так, еще Александр, да? Александр. Загадывайте желание, конечно. Так, очень инструмент необычный. Сейчас надо живьем сыграть нам. Вот такой ритм сможете продудить? Не обязательно закрывать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сможем? Давайте. Все, вы теперь болельщик как Барса. Да. Все, отлично. Давайте мелодию. Сейчас просто ритм играли. Сейчас татарскую какую-нибудь мелодию. Кит-такая. Играем мелодию. Вот. И мы играем. Подумай, там по фонограмму играем. Оп, оп, хей. Тола, колхоз бакчасын. Тола, син колхоз бакчасын. Бар бермей акчасын. Все? Спасибо, Александр. На холод что-то меня Биш, он был. Ох, это король среди инструментов, друзья, это гармошка. Сейчас самое сложное задание. Играем, во-первых. Во-вторых, не стоим на месте, двигаемся. В-третьих, мы вместе поем. Ладно? Туй. Представим, что у нас свадьба. Туй жерін білеміз бе? Ой, екі кез кеттік ме? Айда. Ой, екі кез де бір тегіз. Ой, екі кез де бір тегіз. Екі кез де бар келгенсіз тегіз. Екі кез де бар келгенсіз тегіз. Идем на второй куплет. Это қонақтарға. Сұқланып қарап тоймассыз зифа бойыңызғаны. Сұқланып қарап тоймассыз зифа бойыңызғаны. Ұнатмаңыз шақырырға бәбәй тойыңызғаны. Ұнатмаңыз шақырырға бәбәй тойыңызғаны. Вот и гармонист готов. Просто ақша төлерек келеді. Ойнамайым дейді, ақша төлемес. Все. Достар, мына біздің ансамбль әзір. Мен сізге сыр ашамын. Бұл коллектив енді көптен жиылып репетиция жасады. Ол да спонтанно шықмады. Иптешлерінен, жігітлерінен қашып репетиция жасады. Һәм сізге сюрприз. Так, мен еске түсіремін, башты барабан. Думбра продолжает кубос. Все по моей команде, по очереди, ладно? Кому я не сказал, тот не играет. Вот. Готовы? А мы поддержим ритмично, в ритм, хорошо? Друзья, поехали, начнем барабаны. В ритм главное. Ритм находим. Думбра. И можно середку выйти. Вот. Ритмично аплодируем. В ритм присоединяемся, пушлабас. Кубос әзірме, алғарап, кубос кеттік. Ясмине, болдыра. Ура кетті. Жақсы. Оп, бейірге ұла, ойнай бейірге. Жақсы. Әбіз бұл шабапсыз. Кетті сұрнай. Оба! Бір шалай. Қазір барымызда бейірге бір орында. Танцуем, на одном месте. Хорошо. В правую сторону, вокруг себя. Вот, оборот. А теперь гармошка. С выходом гармошка. Итак, играем все, играем. Середину, с выходом гармошка. Солирует гармошка. Поем вокал. Ой,
ikigizde bir tigiz. Ay ikigizde bir tigiz. İkigizde par tigizsiz tigiz. Kızlar ikigiz. İkigizde par tigizsiz tigiz. Kızlar ikigiz. Отлично. Qarang bularni, shunday ishlar bo'ldilar. Hozir isha, mana artistlar o'ynadilar, tomoshachilar qo'l chopdilar. Qo'l chopqach, в ответ аплодисментов что делаем? Не ишlaymiz? Bosh egamiz, поклон. Так, biz bilan professionallar bir siziqqa tizilib bosdik, bir liniyaga, одну линию. Так. Hozir пока объясняю, аңлатам, ничего не делаем. Мен 2-3 дигәч, как я скажу, 3-4, оң аяқтан с правой ноги, 1, 2, 3, қол көтердік те, поднимаем, һәм баш иябез. 3 тапкыр 3 раза вот так, не торопимся. Почему? Потому что в это время будет просто овации. Шквал оваций. Будут кричать браво на бис. 30 тысяч зрителей, Казань-арена будет скандировать браво, афери, деп қышқылашақлар. Йылдыз бұларға әзірмісіз? Әзірмі? 3, 4, оң аяқтан. 1, 2, 3, қол көтереміз. И поклон. Вот. Овации, и вот так. Второй раз поклон. Так. Почувствуем себя звездой. Үшінші тапқыр баш иеміз тура. Рахмет, достар. Міне, біз сізді білен яңа йылдыз қабылдық. Салават Фатқаддинов просто отдыхает мұнда. Рахмет сізге.